بله تماشاوان برز لسر هولین نزیک بونی و پیشاتین کو ویداوی رودانه سبارتی امبیجن آسایی کرنا پیوندیان نبرا ترکیه و رژیم سوریه دب نوین کاریا روسیا و بابت القلمیوان خو برز فدی مرعی سروکه نوزگاه پیوندین گشتی شپیلا پیش روژا کرد لسوریه گوتو بیشتگن برز فدی هفته ما تباش به تخوازم بگشتی نارینا تل سر پیشاتین کو رودانه هولن کو هاتنه دان هاتنه کرن جبوی درستبونا نزیک بونه که و وگراندنا پیوندیان وکو برد نابرا ترکیه و رژیم سوری ده دست بکت بزانم کرم بک ایوار باش منش دانستاندن برا دولتا ترکی و حکومت اسد براستی تکلی امنی فتنه بونه حتی وکوی کلی که نکایوی آستا سیاسی گو حکومت ترکی و رژیم اسد تکون وارکی سیاسی دو پیمان سیاسی به دور گریدن جبری علی کدی و دوی ام دیزان بن اف داخوازا نزیک بونا دولتا ترکی و رژیم اسد داخوازا ترکی ان سوریه ان بهتر داخوازا دولتا روسیه ایگوت هول دده و دقتك دویت فتره داوی دگو هر دو طرفا نزیکی هفدو بکی هم جبیر نکن کو دولتا روسی شر اوکرانیا دا بهور نتکر هالو دو دلیجی هفدو بکی و سيند وقعا دولة روسي في شريدات دمك دريج هالو ضربات بك مش بيك روس حود ديك ونزي بونكنا برا دولة تركي ورجيم اسد تشبكي ام جبير لكن زختك ابوزيسيونا سرو كوماري تركي باش بريز فادي تتبجى بهتر ام بيجن افني زيغون دا خوازا روسيا يعني دفرد السر اخفتنا خوازن بزن يعني ارمانجا روسيا جويني زيغوني تشي وتشي سود بيج هي روسيا بتايبتي اگر اف بيوندينا برا هرد ولطن دبگر مقبري ام جبیر نکن دسپیکا شورش سوری دا روسیا پشتگیر رژیم اسد بو نتنه پشتگیر بو روسیا مشترك برژیم اسد افکریاری کو در حق ملت سوری تین کرن بچک روسا ایرو باجارو که سوری تینا تنباران کرن و ایریش کرن و علی کی دیوا روسی هر وحش علی کی دیوا خوازه لشکری خوش سوری بکشین اوکرانیا و افجی صدمک کو دا خواز دکه چار سری که باکور روشلات سوری چار سری که ببینه نزیک بونه که نبرا دولتا ترکی دا لی دباوری مدنو لوب صلاحیه ایرو دولتا ترکی و رژیم نزیکی هر دو طرف جی براستی شروط نوانی تعجیزی هنه شورت دولتا سوری جی هنه او جید بیجه ترکی جوی جوادا غره عفرین و سری کهنی گریس پید وکشه و آلی کدی وجی دولتا ترکی دبیجه ایرو قصده سرسینور ما او خطر سر او لحیا دولتا ترکی و دوی سوری جی دب آریکار به دولتا ترکی و اف يعني بدورينا بهتر بوسيا كي جان آلي بريش يعني هم رژیم سوریه هم جی ترکیه هاتا گوت يعني برجواندی هر دو آلیان ده لی بهتر بوسیا کی جان آلی بوی نزیگبونه هی و خوازم تشکی دجی بزانبم يعني شخوا نهاتا جی تانی زمان يعني پیش در واسبونا 11 سالان سر برینا پیوندیان خرابونا امبیجن پیوندیان نابرا ترکیه و رژیم اسد کو ترکیه جی دسپیکا شورشا سوریه شخوا دخواز او بو امبیجن راکرنا بشار الاسد لسر دستلعتی بو جبرت نها تركيا رجدة لسر فيني زيغوني دويدا ميدا يعني سدمن رجدبونا تركيا لسر فقرا بايوانديان چيه جبر دوی فتره ده بتایبت ام جبیر نکن سروکوماری دولتا ترکی ایرو درگه هلبجارتنه سروکوماری دولتا ترکی او اپوزیسیونا اردوغان علی کی دی و گلک جارارا گهاند کو اردوغان نکاری بو تعامل پنابر سوریه گرد ضمن دولتا ترکی و چار سری که جوانه را ببینه و نکاری بو برنگه کی درست چار سری که او تعامل بروشا سوری را بکه او پنابری سوری رو دندروی ترکی دا او وکا اپوزیسیونا اردوغان دبیجه تأثیرک جدی لروشا نافخویی ترکی کرن و دوی اف پنابر
نزیکی 3 ملیۆن و هەنێک هەنا پەنابەری سووری هەندڕوی تورکی دەدوێ ئەف vegere hene Sûrî bi rastî jî vegera nava penabera îro wextê daxwaza pozisyona Erdogan bên nedibin çavdêriyeke navdewletî de bê bi rastî karîseke de vegera nava penabera guhertina demografî çê dibê em ji bîr nekin alîkî dî ew bajarê ku ev grûpêçekdarê girêdayî ser Tirkiyê li bederbas bûn gelek xelkê me ji wa dere jî penaber bûne hebile yani ev kesê me wê vegere hin cihê xwan ev penaberê dewleta Tirkî wê vegere hin axa xwe cihê xweyê ku ji berê jê derketin an wê vegere hin deverin dî bi rastî metirsî vê derê de ye ji ber vê yekê berî hilbijartinê dewleta Tirkî serokkomarê Tirkiya dixwaze gavekê bike tiştekî bike heker ew tişt cedî bê an ne cedî bê ji bo hilbijartinê wê binakê bi ser bikemin em ji bîr nekin ew bi rastî ev nêzîkbûna dewleta Tirkî negirêda yek dewleta em ji bîr nekin li gelek bajarê Ezazê Wanêkê pêşin muzaheratê ku derketin xelkê vade vera nerazîbûna xwe dane diyar ên ev nêzîkbûna bi dewletat xelkê vade vera bi rastî qebûl nakin vegere Birêz Fadî ji xwe çendîn mijaran bibûre çendîn pirsên min hene dema me têra me nake dixwazim arasteyî te bikim her li ser em bêjin eger encamdana civînek sê alî nû li ser asa wezîrên derve yan Rûsya û rejima Sûriyê û Tirkiye ji xwe kirimlêrina Rûsî ev du rojan van lêdwanan em bêjin belav dike ji aliyê berpirsyarên Rûsî derdikevin beriya wê jî di dawiya sala 2022 de ji xwe tuzane civînek sê alî li ser asta wezîrên berevaniya her sê aliyan hat lêdarxistin yanî em bêjin ev çi rova jêr têkirin eger di demek nêzik de ev civîna nû yan jî lotkeya sê alî di navbera her sê aliyan de were lêdarxistin gelo wê bi çi encaman derkeve çi pêşbînî dike bi rastî heker civîn di rojê pêş de navbera dewleta Tirkî û her wehal alîkî dî rejîma Sûrî bi rastî di baweriyê min de wê nekete encama ji bo destpêkê de me amace kir em ji bîr nekin ev deverê ku qesedê îro tê de hey êgo daxwaza serekeya dewleta Tirkî û rejîma Esed va devera qesedê dûrî sînorê xwe bike û ev deverê hanê em ji bîr nekin dibin kontrola Emerîkan de Emerîkan serperiştiya va devera dike ew piştevaniya qesedê dike heker levhatinek çê bibe navbela dewleta Tirkî û rejîma Esed bê ku Emerîkan erê ser bikin baweriyê min de wê te encam nebin û heger rûniştin çê bibin jî bi rastî wek me destpêkê de got şirûtê her du dewleta hene û şirûtê waneyekê jî newlok senahî bi ser bikevin baweriyê min de heger civîn çê bibin di demeke nêzik de û civîn wê ji bo sûreta tenê bê nakete encama ji bo rejîma Esed bi rastî destpêka şoreşa Sûrî de heta weke vêkêrîkê ne amadeya xwe bide ber çareserî Birêz min dixwazim bên ser helwêsta Amerîka jî bisekinin ji xwe ji dema ku ev hewlên nêzîkbûnê çêbûne lêdwanên ku ji aliyê Tirkiye lêdwanên ku ji aliyê Rûsya derdikevin û ev em bêjin ev civînên ku têne encamdan yên du alî û yên ku sê alî çêbûne yan jî wê di demek nêzik de wekû niha min got wê çêbibe yanî ji xwe Amerîka hat ser hêlê helwêsta xwe diyar kir ku nabe tu aliyek peywendiyên xwe li gel rejima Sûriyê asayî bike ji ber ku rejîmek diktatûrê tawanbarê gelek bin pêkirin derheqê gelê Sûriyê de encam daye ji xwe wekû niha nûça me jî hatiyan jî raporta me de Nedbrayse berdevkê Wezareta Derveya Amerîka got her tevgerek Tirkî yek alî ji xwe wê bandorê li ser karê hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê li ya ku şerê Daişê dikin lê deverê her wiha wê dîtina çareseriyek siyasî li Sûriyê jî sînordar bike yanî dema ku Nedbrays vê daxuyaniyê vê lêdwanê dide çi nameyan dişîne bi rastî ji xwe em jî dibêjin
لەڤهاتنێک یەکعالی بڕێجیمە ئەسەد ناکەوێ خزمەتە وڵاتی سووری بتەڤایی و بتایبەت وڵاتی کورد لەڤادەڤەرە ji بۆی ئەمش بیر نەکەن gelek garê komîta destûrî çêbûn û rejîma Esed heta wekevekê dîke xwe nade ber çareserî siyasî ji bo krîza Sûrî û bi taybet li gorî biryarê navdewletî biryara Cinêfiyek 22/5 helwesta Amerîka bi rastî derbarê vê de nêzîkbûnê de ew tenê daxuyanî bi rastî nebasa helwesta Amerîka jî bi rastî heta wekevekê dîke bi nispetî krîza Sûrî biştî ne zelale tenê Amerîka dibêje ez hatim tenê şerê tîrolê dike û ji bîr kiriye îro hê rejîma Esed heta wekevekê dîke piştî 11 sala zilma xwe û ser miletê Sûrî nesekinandiye û berdewama داري çavê Amerîka bin çavê Amerîka yani cibîne ev helwestên ku Amerîka dide nebesin û pêwîst e bi cidî li ser rêseveyekê bisekine yan jî çareseriyekê bibîne helwestê Amerîka û Yekîtiya Ewropa jî bi rastî em dibêjin nebasa bi rastî divê Amerîka û peymana navdewletî bi arkê xwe insanî û exlaqî rabin ku dextekê û fişarekê vê rejîmê bike got ew berpirsiyar îro Sûrî geha vê derheqê Sûrî ber nîzama Esed dextekê lê bike ber çareserî siyasî gorî biryarê navdewletî Fadî dawîn pirsiyar yani pêşbîniya te tu çi pêşbînî dike gelo eger heye di pêşa rojê de nêzîkbûnek navbera Tirkiye û rejima Sûriyê de çê bibe bi navbînkariya Rûsya eyana di baweriyê min de tinêzîkbûn di navbera dewleta Tirkiye û rejîma Esed de ser astê siyasî tinêzîkbûn çê nabe ser astê istixbaratî ew têkilî xwe nebûne demek dirêj de heta wekevekê dike dîsa ez dûbare dikim di baweriyê min de miletê Sûrî tenê ew dikarê bêje em dikarin levhatinê bi rejîma Esed re bikin no ne dewleta Tirkî ji bo miletê Sûrî ew tenê teعدارî xwariye ji destê vê rejîmê Belê zor spas ji bo serokê nivîzgeha peywendiyên giştiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê birêz Fadî Mirhî îro mêvanê me zor spas ser şoveyî te